إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Barlık alemlerini, bütün dünyanı yoktan bar etip, edem balaların hem jinlerini üzüne gıybedet kılsınlar için dünyaya kitirgen Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga çın köngüllerimizden etken hamid senelerimiz, maktavlarımız bolup tursa idi. Seyikli Peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizning türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız irişip tursa idi. Allah Subhanahu ve Teala ite "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela." Ol de şunday zat, yani Allah Subhanahu ve Teala ol şunday zat, ol ölümni bar etti, tüzüdü, halık kıldı, hem onları tiriklikni bar etti de. Baştan ölümni tüzüdü de, onlarsın tiriklikni bar etti de. Sizni dünyada yaşagan vakitinizda koysıgız şunday derecede mina yakın bulur için gıybedet kılır iken, mine şuşunu bilir için, sınar içindi. Elbette Allah Teala bilay da bile barısında aldan. Lakin Allah Teala'ga kişiге ihtiyar verip jibergen nerse işlersiz iken, benim rizalığım için yaşarsız miken? Kimler benim rizalığımı tiler iken? Koy birevler benim rizalığımı tugul, elle nefislerin rizalatırlar miken? Türlü yollarga kirip giderler miken? Dib eytip Allah Teala sınar için yaralttım de. Mine cemaat, Allah Subhanahu ve Teala bizge gameller kılırga kuştu. Gamelleriniz izgi bulsun diye. Ol cemaat gamelun salih deb atala. İzgi gamel. Mine şu salih bulgan ıçrakta, yani tüzük bulgan vakitta, tüzük jirine jitken vakitta Allah Teala ana nersedi kabul etemdi. Gamelun salih. Cemaat gamellerinin kabul buluğu için bir vakitte de unutmaska gerek, iki şart var, iki şart. Gamellerimizin kabul buluğu için iki şart. Uslovi. En birincisi, gamellerini kılgan vakitte Allah rizalığın ümit etip kene işlerge, Allah riza bulsun minnen deyip. Kimdir beni körsün, maktasın, işlemedi deb etmesin, yomart tugul deb etmesin, yaki
yalqov diп әйтмәсен һәм башкалар. Allah ризалыгын, менә бу ният, Allah ризалыгы. Беренчесе, һәм син әгәр дә берәрсеннән сорасаң, син бу гамәлне нәрсә өчен эшлисең дип, әлбәттә ул әйтәчәк Allah ризалыгы өчен дип. Ләкин нәрсә өчен икәнлеген аның Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Чөнки иннәһу алимун бизатис судур. Чөнки ул судур күкрәкләрдә булган йөрәкләрдәге серләрне белеп торучы. Аны беркем дә әйтми, юк, мин Аллаһ ризалыгы өчен эшләмим дип. Мөселман булса, һич шиксез әйтәчәк шулай дип. Ләкин телең белән әйткән сүз ул калбыңдәге ният белән туры килергә тиеш. Бу беренче шарт җәмәгать, Аллаһ ризалыгы өчен. Ярар, Аллаһ ризалыгы өчен эшләдең ди, Аллаһ Тәгалә риза булсын дип. Һәм җәмәгать икенче шарты Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям эшләгән эшләр белән туры килергә тиеш. Әгәр дә син эшли торган эш, син сөйли торган сүз, син инди торган әйбер, син эшләргә кушкан әйбер, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның гамәленә туры килми торган булса, ул җәмәгать кире кагыла. Шуңа күрә тәңгәл китергә кирәк җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең Коръәненә һәм Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә. Менә бер вакытны Татарстан мөстәкыйльлек алганнан соң конституциясын булдырды бит инде. Кайбер маддәләре Россия Федерациясының конституциясына туры килмәү сәбәпле куштылар Мәскәүдән тәңгәлләштерергә. Каршы килмәсеннәр дип. Җәмәгать нәк шушының кебек Аллаһ Тәгалә куша тәңгәлләштерергә, Аллаһ Тәгаләнең Коръәне белән һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте белән тәңгәлләштерергә. Синең бәлки туры килмәс, синең эшли торган эшең дә, сүзең дә, фикерең дә бәлки андый булмас, ләкин син аңа да карамастан фикереңне үзгәртергә тиеш. Нәрсә файдасына Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә туры китергә тиеш. Хәтта калбы, нәфесең каршы килсә дә. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә: «Илейхи яс'аду әл-кәлимут таййиб». Анарга ди аша, күккә аша, Аллаһ Тәгаләгә күтәрелә ди, сезнең ди сөйләгән яхшы сүзләрегез ди. Яхшы сүз. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Һәм сезнең кылган изге гамәлләрегез, хәзер белдек инде изге гамәлнең нәрсә икәнлеген, изге гамәлләрегез шушы яхшы сүзләрегезне күтәрә Аллаһ Тәгалә янына. Үзе күтәрелә һәм Аллаһ Тәгаләгә сезнең сүзләрегезне, яхшы сүзләрегезне күтәрә ди Аллаһ Тәгалә янына. Һәм җәмәгать безнең сүзләребез, гамәлләребез гел күтәрелеп тора Аллаһ Тәгалә хузурына. Нинди генә изге гамәл кыласың икән, Аллаһ Тәгалә аны күтәрә. Менә җәмәгать без Шәгъбан аенда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Шәгъбан аенда башка айларга караганда бик күп ураза тоткан. Бу ураза тоту мустахаб. Шәгъбан аенда бик күп ураза тоткан. Тутырып диярлек. Гайша радиллаһу анха әйтә: Мин ди Аллаһ илчесенең ди Рамазан аеннан кала тутырып, айны тутырып ураза тотканын ди башка айларда күрмәдем ди, Рамазан аеннан кала ди. Рамазан аен тутырып тотты ди. Шәгъбан аенда ди тоткан уразасы ди иң күбе иде ди, Айша радиллаһу анха әйтә. Менә бу айда. Һәм җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан бер сахаба сырый, уланың асрауга алган улының улы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның асрауга алган улы була, Зәйд исемле, аның турында аятлар да бар Коръәндә.
Şuşunda Allah Teala indi haram kıla ullıkka algan ullarıgızga yoki kızlarıgızga ulum dip etmeske emir ite şuşu vakıtta. Şuşu Zeyd'nin ulu Usame. Şuşu hadis kile Usame ibn Zeyd'den kile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıragan ey Allah elçisi ni için min sizni şuşu Şaban ayında en köp uraza tutkanıgızny körem dip sıragan. Peygamberimizning jawabı sallallahu aleyhi ve sellem çünkü şuşu Şaban ayında di kişiler di gafillikka birileler, bitaraflıkka birilelerdi, bitaraflıkka, ravnodушный. Ni için? Çünkü Şaban ayı di Recep ayı bilen Ramazan ayının ortasında. Recep ayında uzgan, izgi ay, haram bulgan ay. Ramazan eli kilip jitmegen. Şaban şunun için di ortada kaladıydı. Hem kişiler anarga bir ihtibar etmelerdi. Şunun için di min di urazattam Şaban ayında di. Hem şuşu ayda edem balalarının izgi amelleri kökke aşadı. Şuşu ayda edem balalarının izgi amelleri küterile iske degen. Şunun için min amellerim iske küterilgen vakitta uraza buluğunu yaratamdı. Bu hadisnin hükmü hasen, yaxşı hadis. Yani çılbırın tekşirip qaragandan soň hadisçiler şuşunday hüküm yasylar, peçet mühür sugalar bu hadis hasen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu cevapını bergen üzünün indi asrauga algan ulunun uluna, Usame'ge radıyallahu anhuma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşu cevaplar kebek başka vakitte da cevaplarını bere. Galimler eyteler, demek Şaban ayında kişinin bir yıl boyu kılgan amelleri iske küteriledi dip eyteler. Bir yıl boyu kılgan izgi amelleri kökke küteriledi dip eyteler. Demek cemaat kişinin amelleri eğer de ömrü boyu kalatırgan izgi amellerin sanasak sahih bulgan hadislerge nigizlenip 3 türlü küterilek kişinin izgi ameli. Birincisi, günlük amelleri küterile, gün. Sahih Müslim'dekile, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, kindis kılgan amellerin kıyaş baygınçıga hatli kökke aşağı. Kıyaş baygandan soň irtengi namazga hatli, kıyaş çıkkınçıga hatli, ansindi tün sanala. Tün buyu kılgan amellerin kündüz kılgan amellerge hatli aşadı. Yani gün eylenesinde amellerimiz, kündüz kılgan amellerimiz de kökke aşağı. Tünle kılgan ameller de kökke aşağı. Allah Teala'ya küterli. Hem ikinci hadis min rastlı cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite Allah Teala'nın ferişteleri vardı. Kilelerdi Müslümanlar yanına ikindi vakitinde hem ikinci türküm ferişteler kileler irtengi namaz vakitindeydi. Birbirleri bilen içraşalar. İkindi vakitinde kilgenleri irtengi namazga hallek olalar. İrtengi namaz vakitinde kilgenleri ikindige hallek olalar cemaat. Hem sizning bilen tün ütkergen ferişteler kökke aşkaç. Allah Teala alardan bile turup alarga şunday sorau bire. Keyfe teraktum ibadi. Siz menim bendelerimni niçik kaldırdınız? Nindi halde? Ferişteler eyteler. Biz kilgen vakitte olar namaz okuylar idi. İkinden okuylar idi. Biz gitken vakitte da namaz okup kaldılar. Yani irtengi namazını okup kaldılardı.
Hem irtengi namaz vaktında kite turganları şulay dip aytkach, ikindi vaktında kilgenleri de şulay dip ayteler. Biz kilgende okuylar idi, kitkende de namaz okup kaldılar dip. Köresi cemaat Allah Teala'nın rahmeti nindi zur bendelerine üzü bilip tursa da feriştelerin jibere amellerini sanarga hem benim bendelerim dip deşe cemaat. Busu kindizgi ameller, Otna boyu işlegen amellerin. Düşembi günni hem penceşembi günni kükke aşadı Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem izgi amellerdi. Şuşanın içindi mindi uraza bulunu yaratam ol günlerde degen. Bu da hadis sahih. Hem indi üçüncüsü cemaat Şaban ayında. Benim amellerim küterilgen vakitte uraza bulunu yaratamdı. Çünkü cemaat Allah Teala karşısında en izgi amel riya kirmitirgan, pakazuhu kirmitirgan amel ol uraza cemaat. Birinçikte körsetip bulmay uraza ikenligini. Namazında körsetip bula. Hojingni da körsetip bula. Sadaka bergende de körsetip bula. Kurban çalganda da körsetip bula. Lekin uraza tutkanыңны Allah Teala üzegine bile kişiге körsetip bulmay uraza tutkanыңны. Şu an köre cemaat uraza tutu hakkında Peygamberimizge Allah Subhanahu ve Teala üzeyte "Es-savmu li ve ana eczi bihi." Uraza ol menim işimgine di. Onun kalgan amelleri de bit onun Allah rizalığı için. Lekin uraza hakkında ite ol menim işimgine di uraza di. Min onun için üzümgine bilgiliyim di cemaat. İzgi ameller için, şu uraza için ecir sevapların üzümgine biremdi. Yani bilgili tügül nindi zur derecede ecir sevap bire uraza için. Cemaat mene indi sanavlığına kinler kaldı Ramazan ayına. Allah Subhanahu ve Teala sağlık, selametlik, can tınışlığı bilen şerif Ramazan ayını karşı alıp şu izgi ayda Allah'ın rizalığı için uraza tutularını nasip kılsaydı. Hemne cemaat indi şu Şaban ayı bara iken cemaat, eğer de uraza tutabız iken, izgi amellerini kılabız iken, lekin koy bir kişiler tarafından şu ayını izgileştirip hatta şeriatke karşı bulgan eybirlerinde silevçiler indi bar idi, alar elikte hem hazırgesi vakitte de var. Mesela şunday söz Şaban ayının ortasında bütün jir yüzündeki sular, şişmeler, yılgalar, nindi su var, zemzem şişmesi bilen tutaşıp izgi suğa eylenelerdi. Hem cemaat koyaş bayıgandan soň Şaban ayının ortasında kiş bilen su alıp şunun bilen çay kaynatalar mıydı, içerler mi, kıyınalar mı, kim köpme alayındı cemaat. İzgi su deyip eytip cemaat boyunda Hristiyanlarda izgileştirilgen su var bitinde onların Svetayvada, bekine uyup kıyınalar bitinde şuşunda cemaat. Hemine bu cemaat bir zamanını alar şuşunu alıp, şuşu sunu içip, izgi su deyip eytip, şunu kullana başlasalar, bir zamanını cemaat beki yasap, şuşu bekige de su izgi deyip eytip, şuşu kıyını başlanmaz mı iken cemaat. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü bilen, hadisleri bilen, onun turmuşu bilen cemaat biz çağıştırıp, şuşunday amellerden cemaat adaştıra tırgan, kişini bıza tırgan, adaştıra tırgan eybirlerden biz saklanırga tiyişlibiz, hem saklarga tiyişlibiz. Çünkü bulay deyip eytü, Allah Teala karşısında cemaat nık itip qotittirip cevap birge itere tırgan eybir bu. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ite ve la taqfu ma leysa leke bihi gilmun. Gilmin bulmasadı kişilerge di fetva birme, cevap birme, sileme bilmegenini di. Gilmin bulmasadı. Cemaat din bilen, şista şuşu şeriat bilen,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldırgan din bilen şayarga bir kimning de hakkı yok. İstemeler kirtirge. Şuşunda yaňalyklary uylap çygarga, şulay dip eýtirge, felen hatly namazlar okurga kirek şuşa keçede, felen hatly salawatlar eýtirge kirek dip, Peygamberimiz eýtmegenne seniň niçik eýtirge hakyň bar? Mesela 100 rekat namaz okurga dip, any kim bildirar 100 rekat namaz okur? 100 rekat namaz okur. Şonuň hatly 100 tapyr salawat eýt. Korysyň jemaat, asyllary ýok, asyl nerse degen söz? Nigiz, fundament ýok. Fundament bolmagaç bu jemaat kabul etilmey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nerse diýip Allah subhanahu ve teala ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuhadi Necm suresinde ol peygamberdi üst sözlerin silemi bitti Allah Teala. Ol sili turgan sözlerdi barысы da di vahidi Allah'dan kelgen vahiy. Allah'dan kelgen vahiden başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözde silemegen. Şoň köre jemaat türlü uydurmalardan türlü uylap çygarylgan eýberlerden biz jemaat saklanyrga tiýişlibiz, dinimizni pak tutarga tiýişlibiz. Allah subhanahu ve teala her barçalarybızga da izgi gameller kılıp, şuşa Şaban aýlaryny uzdurup, anlarysyň şuşa şerif Ramazan aýyn şatlyk sevinçler bilen garşy alyp, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın rizalygy için urazalar tutup, gayet şatlyklaryna Allah Rabbimiz erişewlerine nasip kılsaydı. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Es-semi'ud